Abuleria Trust Luce ow'emyaka 26 n'enzarwa yitendero muri Shema hazakageraho butandu yamurambiko mu mahega yasya orubaju nkafuna butandu nasya orubaju n'umukono nkanye n'endwara yankwatanda kuchiriza mizo mahega nakacheza narubate nkuna kabyamwe namara mweda shekitano nyamba bazomo mpikuru yanyamu yantwara umwirwaro kaburi kunarigereyo nagenda bansimura bantereza buri kimwe cyona naburo kusitama naburo kurya naburo kunywa wena ndiaho tinkweyagara ogunagira ngo agiro mu maramizo n'amarwariro mingi eyabashaho bamushokire byomo mu mubiri omu buryo bwo kumujanjaba ngo konkana sente tazireba ahabwo butakora no kwisya hate ni ndamburo muri mbaro mushabo buyamba inabona ntambura nshabo buyambe ndaguza nempapura zanje zinyoni ngambira amazima timbi y'abandi bantu kunshaho umuntu nishaho buyambe watekereza ngo yaza kuzinywebi ngo ahubwo no mufere nyongambe cy'amazima Abuleria natonze ngo ne yakizire kuzengo mu kurondo buyambi akashanga yembura cyana zamutera obusasi bwaye yongera makanya tabubar kontenduro umukazi yabe nashaho buyamba hecoro mwana kanyo tinka ikaga mwana atubo bamanya ngo ninyi nico bantera nakwatanta na sente emitware bukuna benaji yantumusha ntere ntikare numa mwenda senta rifaro rebatora naso nagambire yajatum iroko gendo tamundo gendo raguza mbweni nayishengereza bebembezi abanyadini n'abandi banyambabazi okumwirukangirira okubasa kurwana amagarage mbase kucira ntungamani ngaruka busi ankore imirimo yanje omumagara ganje genseje owakuba inobuhwezi nabasa kubura bizahasime ya 055 04 58 3 eryo mu mazina ga Maria Lydia natukunda gasha kwa Sande K William.